Pediang sa bai pi ki pelok prajor session cha kini ka video. Teni porbun na perdi yang pi pada jo yo ngach po social media kama po YouTube la ni po Facebook la ni po Instagram no. Tade ile kam ko bine ka jingi kai ki pelok prajor kam nu monetize ki kini ka Facebook la ni kani ka YouTube. Ta bon ja ki jingi kai pada e per po ka social media mo. Teni jan bon na perdi yang pi le wada confuse le wa ye daw ta po yo da nga po yang kini ka YouTube channel mo. Te kani ke YouTube channel to yang vi na perlok nta na jwai wa pha wa changa ne ba wa le monetize ga bato la demi kani ke video kani ke YouTube channel wa pai pikate chibet chpor da cha demonetize ko jimut da cha suspend go permanently cha khang go lang ba kani ka YouTube wa ki video wa upload o unoriginal content jimut ki video to yang ki ma to yang new ma boy wa upload on itu ni dan upload uga po yang ni ka YouTube channel lo ite daw te kani ka YouTube channel lo te da pha appeal ko le kama dio pio on ga da kani ka screen recording khnang lai piu confuse wa ye wa daw poi danga mo te kama dio pio on ga kani ka screen recording ni na site kama dio pia kani ka te ka YouTube channel lo ma mo Daniel Samati kama da dio pia kani ka video upload po yang kani ka YouTube channel ka tip kama DUP ka dadap monetize mo kani ka YouTube channel lo tada kama DUP pisal demi ni ka video la demi green dollar go tada bon ki video ni wat wa per mo tada em lek ke problem kani ka video wat kani ka YouTube wo wato ne bha ladim upload video hani kani ka YouTube channel da cha suspend go chpet spor kama DUP ni screen da tha wala ini you are a YouTube partner program kama DUP ni po la da ego kam ka bin ka sign warning ini kama da tha wala ini your channel will be suspended from the YouTube partner program on August nado chitrik arajar% if you don't appeal. Hini jimut ong ka YouTube team ladim appeal pika kanika YouTube channel pi te yo suspend no ega permanently mo hini mem thok permanently tang hapo mail wan thok mo daw penyu pi halas yong kanika video kamnu jai pha mail ka YouTube cha kanika chawni tri yong kanika YouTube channel Nete daw te batai ma ladim chna ga kani ka video po yang kani ka YouTube channel pi te da chat suspend go pi kani ka YouTube channel pi permanently jan bon perdi yang pi confuse kamu ite chna biya la ni kamu ite biya mo ne daw ong pi wam ke video original po yang kani ka YouTube channel ho VR tali bo yang kena bo yang ma wa jo live stu chini klamu hanre ke video jo klamu di weche ba mo wa di klem bo sur klem tem sur klem kena klem kulu kam te jat mo teni bah wa kam video original le hapo yang kani ka YouTube channel lu upload tepo tedap ong yo mas nya ba upload video lately sap apo yang kani ka YouTube channel pi yo ule apiliga teki uma wan bon kamo dang ms surok dang ms tu chini tem yo upload video tes nya ba upload video de yang pi kat ba le yo uman ko kam ka win ka proof ya ka YouTube team wato i wa kre hapo yang kani ka YouTube to ikibru original katre yang kani ka YouTube channel kam temo example kamar UP da thok la hini yo ladim apiliga po arsuk ta na do chitrik da cha suspend gani ka YouTube channel tamban se to ang pi wa poi da nga po yang gani ka YouTube channel yang ni video pai pi yo save gani ka YouTube channel like ko cha suspend hadin warde baga upload gani ka video po YouTube kamar UP ka gani ka video ngai scam jan wa pai piti pi ka tel UP ka te ni benta yo save ga kani ka YouTube tepo yo danga po yang kani ka YouTube channel mo kama dong pi wam yo poru mau upload video tala dim upload video le tam yo proof wan ya katai ka YouTube team atau i wa kre po kani ka YouTube to ibru original mo yo lai po yang kani ka content ki video mo jimut wada dep thabu ma kama UP bon ki video pero de brinyo di tu situ original hi ka te kama dong pi hak tu video le kate petit kani ka YouTube strict bah mo la di thap video kutia mutia pi claim aging kai claim yo nong ki bro pa gi ga kani video thale male pi no restricted wa suspend wa jimut mem yo valuable ki bro te pa gi ga kani video mem yo nong ki pa ga kani video tala dim pa gi ga kani ka video te yo pi mem interest ki bro pa ga tetap bet ki video claim kam di tu de ni te monetize kani ka YouTube daw cha demonetize ko te kama di UP bon ki video de delete amo boy kata mem yo de pi ki te bon ki video chpang niam bon na perdi yang pi jan wato Christian nga kamu chnong te henry mban se hab delete ga kata ki video chpang Jisu no watu ate den pnagi o te bon jai ki video per chpang Jisu ne bha kate ka daw mi issue kani ka YouTube channel ma te mban se te hab ngia ba delete yang kani ka video chpang Jisu ma te so kani ka VR ka ma diu pi ni dem la kani ka video nong chpang Jisu hi
tamto versi ini wa bahai wa betai hambudur ngaci versi mah pini dawa mkam te mbanse ki video to sap wa mi copyright claim wa mi copyright strike hamnya ba delete mo kate video le to chpang jisu te snya ba blai map yanga te ne ba wa mkam yong ni ka youtube wa ngai wa ni ka policy ni ka guideline go tang khan ni ka rule ka guideline go cha wa thap video kam ki snam kam yup mana tersa din pna gi jisu te mi snam no te ne ba tu yo bo ni ka youtube team mi mo te da suspend le wa ni ka youtube channel chibet sport telah diu yang piu thap video yang malem stem ko vi te penyo rem cha suspend gani ke youtube telah di mute di pika gani ka video upload ma po yang gani ka youtube channel te penyo gani ke youtube da yap ko da kut no permanent di te do di te don hi ko pen tip cepi te ko play bon wa dapat pika ni video do ini